Welcome back my YouTube channel. Kane kaching hikai ngawan ra shipi kumno ban kren English and Hindi. Haba thet ching thet pe ya kane ka video kan yara pipi ada pyo sneu ching mantoy na kane ka video wat glad pan share lem shakipar lok la ne hiyeng hasem changpi wanam glad ru pan like share and subscribe ya kane ka channel alengin ya pe ya kane ka ching hikai. What are you doing? Hindi तुम क्या कर रही हो? खासी पीले आयु I'm just sitting and you? हिंदी में बस बैठे हो और अब खासी ना शंकाय पीपत I was about to go the market. हिंदी में बाजार जाने वाला था. खासी ngamon ban lechayo. What will you buy? हिंदी आप क्या खरीदने वाले हैं? खासी का फिन थे. I will see what I will buy. हिंदी में देखूंगा कि मैं क्या खरीदूंगा. खासी ngan pet ka ngan thet. I will buy clothes. हिंदी में कपड़े खरीदूंगा. खासी ngan thet jain. How much the price of this jean? हिंदी ये जीन कितने है? खासी कन्नो कने का जीन 700. हिंदी 700. What is the price of these shoes? हिंदी जूती की कितने हैं? खासी कन्नो कने का जूती 1000. हिंदी 1000. Give me 1 kg of salt. हिंदी मुझे 1 किलो नमक दो. खासी 80 किलो कमलो. Give me 1 kg of sugar. हिंदी मुझे 1 किलो चीनी दे. खासी 80 किलो काशीनी. Give me 5 kg flour. हिंदी मुझे 5 किलो आटा दो. खासी आयंगा 1 किलो का आटा. Give me 1 liter of oil. हिंदी मुझे 1 लीटर तेल दीजिए. खासी आयंगा कपनियंग 6 लीटर. Give me 2 kg of onion. हिंदी मुझे 2 किलो प्याज दे दो. खासी आयंगा 8 किलो का प्याज. Give me 3 kg of potatoes. हिंदी मुझे 10 किलो आलू दो. खासी आयंगा लाई किलो उफान. Give me 1 kg of tomatoes. हिंदी मुझे 1 किलो टमाटर दीजिए. खासी आयंगा 6 किलो उसो साव. Give me 1 kg of chilies. हिंदी मुझे 1 किलो मिर्चा दे दो. खासी आयंगा 6 किलो उसो मनकन. Give me
1 kg of fish. Hindi मुझे 1 किलो मछली दो. Kasi ayanga kadok ka shikilo. Sngau bha share ya kane ka video ya kane ka jing hikai sha keeper log chongphi. Wanam kladro ban like, share and subscribe. Kane ka de ka jing kershan chongphi.